Ha ka jingalang jong ka UDP ha kan reuterik unailar layakren halor kimat kongsan kum ka jingrem ha ka MP election bat ka election shiteng samoy na Gambagri constituency. U presiden ka UDP umet ba lingdo ula ong bakin wa jingtip na kipat ba halor ka jingrem jong ka MP election bat kinoyalam na rilum garu kinpet ya ka Gambagri by election. Ka parti ka penkreru na kabenta ka MDC election bat ka kermen bakin yo job haki jaka baki don bat ban job sa haki weipat ki jaka. Lingdo ulaong baka jinya trailang hapdeng ka UDP bat HSPDP kandang yai beteng na kabenta ka MDC election. Kade ka rutin si ka bang di belum kapor na kawai ka pos kawai ka por na kawai di pekat ki kam di parti kibun ki isu kibun ki kam ha ka state level, district level, constituency level, circle level bakul tatap. So kade ka rutin meeting sih ya kena meeting tadi yang yola ini kan aku beri bat ka kam beri nak betul ni report ke isu ai dia ada prince kami jadi ya kan performance ke jongi kan ka MP election pada ke nak ada yang jongi ke parti kamla ya ka pada voice ka thong nang tangi lai kan aku beri bat ke jumpa krek nak bentar ka MDC election teman-teman empat tip ada lenung kan election teman ada yang parti semua di nadanya kawan penkret ya kan parti constituency level, district level but identify no candidate nalor kita di bangsa dan apa dan penjuki kepada elected member kepada parti MDC kita nak penjuki bang ini ada ya dan kejadian kerap ada pemimpin yang di candidate lagi dan mereka konstitusi kita yang akan dibuat. Katu ada kejadian yang akan buat lagi candidate. Dia kata kalau nampak susu election lu aku beri buat ke by election juga kembali. Dia aku beri buat ni sini berapa ini ke jumpa kat nak kalian jom ke level jom di district governance Melawi in Yisong Pekat di 8 pon Pekat lagi berhab by election yang beri hadiah ba saling sama pada MLA nanti job mereka MP election entah pada MP jadi di dalam kajian sabja ke sini bang kepala di sudah nakalian juga si isi pada agar dia berkelan no jom di lead tenwel kap senior member juga parti tapi juga Boderu elected member Boderu MDC nak kasih atau susi kajian ini beliau buat Boderu keep high kamu di kalau kita jikali kalau hadu mentang nak terkadang ini narai begini di segi pajak bangkane di pajak bangkali pajak tegak kadang kerja kena ini bangidon hak MDA itu kalau ngite dekat bak ke BJP bak ke MPP bat bamlong begitu bak jadi yang kenal pada arca khadha do arca lain idon dekat ke MPP ke BJP kadang lah ke MDA 1 ban kalian jongi ke BJP itu dekat ya, atau pun dan tanggung kiaman ni. Dan dalam election, ni job ada kadang mungkin mak. Kebangun kita tak ihun ya kalau komplikasi macam ni. Mungkin Malay hak tu kepuas, abang ni dan dekat bat ke MDA 1 kepada ke BJP, MPP, HSPDP kadang lang, minta bat kiwi politik parti baru PDF bat independen. Dan lagi kita penunggu ini yang ada batai miswa haji saya ini batang apa sistem 4 bulan hidup di payah pada industri dan kerja suatu bakla imat kalau kerja suatu bakla bah la syukurno ini bang ide ka bedan makapati ide ki nungtu mani ide ki nung yalam bakla ya ki payah bak entah tetap
Dia kata mengatakan kalau ke bakla nama ba na on pi bala dan kanu ka jinduna la ne jintam jong kinu parliament party ki badan berkat apa ke MDA 1 mensua ngi yang cekamat ban voice out ban semua persat ya kita ki point ki ban semua ba kilong ki bang tere dan ni don ya kinu hakane ke MDA 2 la don kinu ki ba ngir ni semua bangin trail kat banta nama ba ki ba ki ai ni kata ka reward mo haka last up live election na kan rungut sa karungut tang sistem mereka la point so wi ba kemudian kadang ke ba yalam ni di ba haka ni ka election MP ko da ngai ba ka social media platform ka di ke platform ka bala keren haka ba ka jing penting kubur ya ki kubur ki ba deiru ki doni di kubur bomleru ki doni ya kan ni kubur apa kala ki ba ki snow ba kan ni kan kubur ke komodis kubur kena kata ni simba kuai kalong nim kuat ban jengai ni pai ba ndai net ki pai ba ban snap ba ban sa score ya ke ke ba ki pai ba ki man ban snow halo ke jinji yo ram bi ka di hakari election ko ba jongki wi ki party na ki tu ki bra tasan ni ki di swap ni kan chokta hakari mal election ko ba te dakam ni le kuni na so ban ong ba ka nyong ang adat kato kan di bisong na ke pindo pai ba na kami na ki kajing keren yang kita orang ya kalau menteri nilai suya kaya untuk security party tambah hak MDC bak election tingin dan baik tapi kita kalau ke boys jongki bobon di balang ke baar mereka yang bangga kami yang mengawal dan kandidat na po konsensus lara kalau MLA na MDC terang langsung tu di party ndai hak MP election betang wi kandidat na baru live di konsensus di minang pekat nilai satu kalau kita kira katukan ni kita bang lap nak kalian jomlah kita bagi bagi ba di ba na semua nong bah kan ke MDC election ke banwan nomi ba kan nong kumalong ke election kan nong kumalong aki election di bang no atau kesong hani bangin ayo kandidat robet kandidat rubiak ba bangin sepenpal di ba di kam itu ba ni tikop nak kalian di akmat